نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wasdain ha pamuji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala tukbalnat mo in pagsyukur damikyan pa mga kataw tay manghuran hatiranan sibuda amin yari imalop kamu hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala damikyanin kamu yan doon ha ini kapupuan yan iban kagimbahan iban na isab si mga sila amoy in simusugpat kato taniyo daing ha Facebook, YouTube, iban mga kaibanan kapanyapan habang mayan sadya in risala sin agama Islam sumampay pakataw tay manghuran sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari hawaktu ini mga palanggungan agama Islam sumugpat na isab kita niyo sin pangadyan nato amoin kiatagnaan nato limabay laong ta nakaruan na nagsuno-suno hikatu pahiyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahin ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan ha suratul qalam atawa suratu nun ayat katluan tag-upat sampai pa ayat kapatan tag-isa. Parman sin mahasud si mahating gi Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afataj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat katluan tagupat inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Bunal to di mga sila matan-matan nagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala impagyanon nagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung mga sila
matan bariman patuhan Rabbul Alamin. Amo na im mga sila mabuka malupas inamal ibadat nila. Amo na im mga sila di sila makatayma kahilangan inamal ibadat nila nakauna. Hinang nila harap patuhan Rabbul Alamin. Hasabab yan in sila nag-aayad sin hinang nila sibu da hinang dakula iban asibi sibu da hinang matao diban tiyo-tiyo iya ayaran nila bang man inyaon katantan amuin tutog sarta amuin imaamu daing hawaktu pa waktu. Nabiyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala intong basintuhan na to Rabbul Alamin hamang sila matan nagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na ima kasulga-sulgaan nikmat balkala-kalaan di magkatimba-timba biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin. Amo na impya sampay sinpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in surga long niya ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. In surga tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila nagmabuwa matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wala palong niya kikita sin mata. Way pakiarurungan sin pangdungog. Iban way panaaangan-angan sin bigi jantong sin manusia. Naroon na ini mga katawtay manghuran, matarang yadto katan pagkarungugan ta. Tutong basan ha mga sila nagpaamusin hinang nila rin di hababaw sing gumiini. Sarta mga sila amuin nagaayad sing ginhawabaran nila. Muna ri sila mabaya himinang kasatuan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban di sila mabaya himinang kasatuan pa amin hinang hikalupasin ang malibadat nila. Di sila himinang kasatuan pa pagkahinila manusia. Sibu daing kaaunan si manusia yan taymang hud nila pagkahi haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin marugaing sibu dalong ta Islam kafir in sila mabaya himinang kasatuan. Sabab mayta haadlaw akhirat mga katawtay manghuran haagama Islam in Allah subhanahu wa ta'ala adil. In tanda sing kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyeta sambil hadis qudsi in tiap-tiap kasatuan mahinang sinhambok-pahambok manusia papagkahinya manusia. Minsan dabiya bigi lunga, iban makanahot pareng kaniya, inyan timbangun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil wiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, di makasud palawm sin sulga inhambuok mu'min sa kaino di makawa sin hambuk manusia misan pengkaunan niya kafir hikatukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kapatot sin hambuk kafir madto paamuin kahinangan niya kasatuan. Damikyan da isa bin kafir na kahinang kasatuan di siya makasud palawm sin narka jahannam sa kainong matimbang in ammal yadto amoy in sambil makawa sin barimanin parsukuan niya rin dito ha amin kafir yadto. Ayaw manusia pagkahi
Misan in hayop binatang kisasun dasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bangaon doon hayan pag-anyaya sinambok pahambuok. Manjari lang niya ubos yadto kisasun sin Allahu subhanahu wa ta'ala yung mga kahayop-hayopan kabinatang-binatangan. Ampa sila pa uyon pa ini kariasali nila. Magbing na sila pa lupa. Angkan na sambil lang yaroon hawak to yan. Makaiyan na yung mga kafir. Ya laytani kuntu turaba. Marayaw pa ako lang yan na hinang nahadya lupa biya si mga hayop yaon. Sabab may ta, yaon niya na iaalop in kabinsanaan parsukuan niya. Amin nakabutang doon ha amin kitab piyabas sa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala parsukuan niya. Amo yan mga palanggungan na kama Islam. Naman jari doon ay ni sumuno ayat, apataj'alul muslimina kal mujrimin. Ini ni hambuok daing hamanga pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa kagunahan jawabon sim mga sila nagdaawari hababaw sing gumi ini. Hawak turi pa sila halam sin gumi. Biya na si mga sila amuyin manghimuting haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna manghimuting haamuyin Quran mahamul liya piya naog para aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan da manghimuting haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala maning pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababin mga sila ini, hapangatod nila sin, ginhawabaran nila, in sila kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakabidda dahil hakatan manusya pagkahin nila, haamuin pakaradyaan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hababaw sing gumi. Amin siulayan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan pagdaya, dihilan kawasa, dihilan alta mataod, iwan anak mataod, in pangarati nila, in sila piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, hajaman simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impangatod nila ha mga tao kulang kabus, inyaon piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na wayrun halga patuhan Rabbul Alamin, na inyan katantan hambuk yan turing ha mga kajahilan sin manusya hababaw sing gumi. Ini sambil hajaman na to, jimajatuh yung mga pakaradyaan ini. Kakahinang si mga tao manghimuting haagama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga sila amin putingan, dahil ha mga putingan biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sipat si mga tao putingan, at tawasipat si mga taong yanan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mga munafik, insipat nila, ida haddasa kadab, ida tuminakan, ida wa'ada akhlaf. Yung munafik lang niya, bang siya magbisara puting, bang mo siya piyangandulan, manghayanat siya. Bang siya tumugon kay mo, di niya pagtunayon initugod niya ito. Bihan insipat nila. Hangkan na
in mga sila amin putingan sarta dahil mga sipat biyay ta donan amuin timarrang hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga munafik matagi sila magpamantog-mantog. Bang sila mamantog, aun puhungon nila, hariantog nila. Bihan inamuin kajarianan nila. Bang sila makakita mga tao mataod alta, narantungod nila sintaod sin alta. Bihan. Naroon na yan, sa Bulacan sila bihan, ng mga hangkasupot bihan, ini pisita pilak yaon. Na inyad, tubukon ula-ula alta. Inhambuk ini supot yaon. Pag yanong ko supot doon na yaon, aming supot deng hakakana pagluluunan siin. Isabulak si mga tao amin narantog yadto. Na ini mga palanggungan haka may Islam, amin mga sila isab makuyag pagbantugon. Inyad to, damikyan putingan day sabiad to, kapag agama. Amuin mabaya sila dumasin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala sin in sila doon hayaon haamuin laong tapag-agama daing hapikila ni banakal nila bukun labay ring haamuin ini aturan at orang hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jimajatu halaw man natu. Aon pahipagsambat sing kaibanan bihan bang makakita ha mga tao amin bang mubantugon bihan magtuy sumabulak pilak na laong niya kita na ba kamo yari pahadun niya nakananam na sinsulga sababing mga sila ini kalasahan sintuan Rabbul Alamin kita bakaw in alta nila ini bukun sakad. Pasal sin mamura sila. Nabihad to. Naman jari isabin mabantog yan to. Di mag-ug sin alta nila magtuy-tuy sumabulak. Bihan yan mga palanggungan na agama Islam. Na ini, wiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon ha amin ayat biat battakain na yad to. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, apataj'alul muslimina kal mujrimin. Uno laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, papagsibuon niyo in matan nagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala sin matan pagmalilla. Iban sin mga sila, amuyin laong ta hipo sin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala at awalong taaming mga sila magmamasi at patuhan Rabbul Alamin amo na yung mga sila manghimuting hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na inilang sintuhan na to Rabbul Alamin ha mga sila yaon ma lakum kayfa tahkumun haadlaw akhirat bang jumato na in pag lunsing gumi sarta baya-baya maguno na magbista na sinamal kata hawak tuyaon nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kamo imang hukum kadto inyo kuno hahukuman niyo na ini ni matan hakabuhi si manusia bang inhinang niya kasaan amin piag marayaw niya inhinang niya at pabaran niya ang pahibalik ka niya amin hinang niya ito siya mapaya nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hay mahalakom kay patahkumun bang kamo wi adinin panghukum niyo ha amin bihad to magsibo baha imatan nagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala himinang simpiang daakan sintuhan Rabbul Alamin iuuruling katan tanpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iuurul day sabdamik yan impiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala ri sila himinang iran sim mga sila imaato patuhan Rabbul Alamin
nanghihimuting paamin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, nanghimuting haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwaning katantan lang niya hinang doonhan suway hadjamag, amo iwan sin ini napsu nila, iwan sin sahawat nila, ampa sila ini lang ta himinang doon hayan. Ubos biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno, am lakum kitabun fihi tadusun, at awalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wang kamuri makarihil hukuman, habihad to. Sabab di kamo makabaita ka sa bunnalan didto hadlaw akhirat sin amuyin panghimuting niyo yadto. Patuhan Rabbul Alamin. Uno lang niya aun baha undang-undang iurol niyo si mga kaptangan niyo amin yadto katan. Hangkan hinang niyo ridto hadunya impanulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun baha undang-undang doonhan iakad niyo. Sumuno ayat, inna lakum fihi lama takhayyarun. Ubos dito adlaw akhirat, kamo na yung magbaya-baya sing kabayaan niyo. Bang uno yung kabayaan niyo, misang kamo nagmamasyat, diha babaw sing gumi, ing kamo makasud da palawm sin sulga. Biasin daawan niyo, misang kamo simusulang patuhan Rabbul Alamin, pagka kamo hipo sin alta, yan kaniyo ing kawasa, yan kaniyo ing kataan. Kasannangan, ba't ing kamo kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala? Ubusin mga yaon sa ukat na miskin-miskin bihat. Kulang kabus. Nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatod niyo inyaon manusya yaon wayrong kapus pa iddahan na papaw sing gumi. Ibanin siya yaon biyun sak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay na to hatihon. In katan ini tutukasan. Tukason sin Allahu Ta'ala impagdaya. Tukason sin Allahu Ta'ala impagkawasa. Tukason sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala yung kasigpitan. Tukason sin Allahu Ta'ala yung kamiskin. Kitaon bang biya diinin hugot. Sin amuyin pamaugbog amin pangdaakan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Uno makapag-agama. In amin halawm kasigpitan iban sin halawm ini kasannangan amin makapagsibo na in mga sila nakauna rin kato taniyo amoy in nakauna nakasud in pag-iman palawm sin daghal nila in sila roon hayan bukon biya sing kabtangan sin mga sila ini sabab in mga sila amin yaon kanila in pangalta salta yaon kanila yung pag-iman. Bukon sila maikot tumukbal hatay manghud nila kulang kabus. Sabab kaya ingatan nila yung hitukbal nila amal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di malupas in tiukbal nila. Pagkarain hitukbal mo harap pa bukon amo. Bukon hamin bukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto lupas yad katan. Karena in alta yadto alta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingaton sing kita mga katawtay manghuran, hambuok pahambuok, subay na to hatihon marayaw, ingkata nikmat kyarihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiasubo kato haadlaw akhirat. In alta, min ayna akadta, ila ayna anfakta. Dahil hindiin mo kiyawa, hati na rin hindiin mo iusaha, piyaharap mo pa kain piyanaog. Nawang piyanaog harap pa pagmaksiyat, nagbangkatin pagmaksiyat harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inyaon piyanaog harap pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dugang mangdugang intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manguran na akamaisdan. Bihanyan in amoy in daraugan surga dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy yan to. Hangkan na inibiyalik sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila way panakahinang sin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala
Iwan sim mga sila nakahinang na panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala kalau makataubat. Inway pa nakahinang nakasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala kalau katutukan nila roon haamuin di tuod sila sumulang. Ha amat kabuhi nila rihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin dunya ini. Murah-murahan bihad tin jumaturing pahambuk din katutan niyo insya Allah subhanahu wa ta'ala. Narunga ang biyayta si Tuhan na to Rabbul Alamin. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Doon hadlaw akhirat may makapagpi nakamusing kabayaan niyo kadtuon. Bang unuin iyakin niyo rihadon niya wat amuad to malasain Allah Ta'ala kanyo. Misang kamu simusulang simpiang daakan niya. Masira kamu kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mga katotay mong huran. Sabab di hadunya ini paghinangan amal. Indunya ini laung niya pagtatanuman sing kita hasupaya dito na to maani ingkatan piaglugtuan na to dahil di hababaw sing gumi ini. Amo sad to mga katotay mong huran haagama Islam. Uwos gyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat 3 tagsiyam. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun baha kahukutan sing kabtangan niyo yan na pauna niyo madto pa Allah subhanahu wa ta'ala tiyay masintuhan Rabbul Alamin. Sampay mabot pa adlaw kiamat matbihad to injumato. Biyasin iya angan-angan niyo rin di hadun niya ini, biyasin kabtangan niyo piyagwa niyo rin habawaw sing gumi ini. Inna lakum lama tahkumun. Amuin kaniyo in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Niyangan-angan niyo, amo tinikarihil kaniyo. Unin natatali niyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sababin Allah ta'ala dito hadlaw akhirat wayroon na iban niya magbaya singkatan uno-uno piapanjari niya doon hayan isa-isa niya rakuman. Siyain ini Rabbul Alamin. Tuhan singkatan alam hawak to yan. Di pahadun niya ini yan di matimbain alam. Allah Ta'ala in nagpapayakon katan. Alam si manusia. Alam si mga jin. Alam si mga kaista-istaan halawd. Iban na singkatan, uno-uno na lumput laut, halawd yaon. Alam yaon. Alam si mga ini tumbu-tumbuhan. Inyan katantan. Alam si mga kahayup-hayupan. Kabinatang-binatangan. Inyan katantan Allah Ta'ala in nagjajaga. Wayroon malipas hambuk dahil hapiapan jari niya roon na yan. Amin laung tamabunsak. Buat malingkan katunguran katan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakukunahan sinipon niya. Halaw man singkatan alam, halaw man sing gumi ini. Haadlaw akhirat damikian siya rin magbaya. Hakahinapusan niyadto. Bang uno na injumato sabab ininikatan biyabayta. Bangkaw himinang sin ini indatunganan mo biya ini. Bangkaw himinang sin yaon indatungan mo biya yaon. Aun asal tujuhan singkatan pakaradyaan. Diin Allah Ta'ala magpanipu. Biyabayta kato asal imapatut tahinangon. Ubos bang tahinangon inamin biyayta kato ipapahinang tiutunguran asal kato. Biyabayta intungod niya bang uno. Hati niya wayroon lupas. Nabukong biyasim mga sila iniya amuin magbayta bihayag to bihay ni. Ba't sila rin makasudsul ka, sila rin indihilan parasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan sila ini kupur na sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil kanila hababaw sing gumi ini. Amod tuin, nakalanduin, biya mga
Pangato patuhan Rabbul Alamin. Pagtawahon daw niya kuprun ni'mah. Pagkupur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kialupahan si manusia wala biatok. Impuunan may tak kau pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tak kita pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan kita pia panjari supaya kita makapagtag-ipon. Harap ka niya. Amuatin sarab. Bukon kita pia panjari magpalingkat sin dunya ini. Bukon kita pia panjari magmanja di hawawaw sing gumi ini. Bukon bihayad to. Pia kari kita pa dunya hasupaya in uwian takasandangan amuin bal kala-kalaan dito haadlaw kana na subay isab kita matibot mataw kasi himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala matibot mataw kasi tumangkis ring hakatan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala but amo yadtuin parsababan hangkan kita piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari hajin iban manusia. Buat malaingkan hangkan ko piya panjari injin iban manusia supaya makapagtag-ipon kako. May ta ini dua rin siyabot. Sabab in dua ini jin iban sin manusia sila rin india ak magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan piya panjari mapuas deng hajin iban sin manusia inyan katantan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala harwa nasabot ini. Amin manjari niya pakayon haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbungang kahoy, ibihanin istahalaw din kakukunhan katan. Magbaya kaw sin kabayaan mo kawaon. Bihan. Di hawabaw sing gumi magbaya kaw tumanom sing kabayaan mo hitanom. Impagtanuman mo bukon na kayo mo. Misan wad to bini. Sabab in lupa bini mo yan to, lupa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impiyami mo halupa yan to, sinda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way kato. Kanya yan katan. Mahita kita dihilanhan, hasupaya mahinang yan ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amo at maksud. Hasupaya mahinang ibadat inyan katan. Na kung ano mahinang ibadat, na mahinang siya ibadat bang ko makadaaturan piyang hindo sindia aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun mahinang na siya adat palangay sing kita. Mahinang na siya akhlak. Sababin akhlak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun in Quran mahamul niya. Amo yadto mga katawtay manghuran in subay batukon sin tiap-tiap hambuk deng kato tanyo. Wayroon gaos sin hambuk. Ipon makarihil hukuman pa Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Ini iya subo kita amin wala pa miya mabot kato ing katan. Hamanga sila. Amin manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita nyuri makapanghimuting. Lasara ini ni kato tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin. Nikmat sa laggo-laggo dirhilan kato tanyo subay na to kawaon. Subay na to ayaran. Di halawman na to yung mga ini. Ubos ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ito. Salhum ayyuhum bidalika za'im. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, asubuha sila. Sal ya Muhammad haula'il mukabirin. Asubuhay mga sila, mga ini, manusia, nagdaawayan. Amin mga sila, ini
nagpasaula-ula rin di hababaw sing gumini. Uno long niya roonhan, awon long niya amuin makajamin kanila kaadlaw akhirat, singkabtangan nila yan. Sa kaulaw inyaw maniguro sila. Mga kataw-tay manghuran, inakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita manjari maniguro. Di kita manjari maniguro. Sabab ingkatan maniniguro, di jumatukan niya. Sabab bukon siya nagbabaya. Sabab inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, banglaw niya ang magdaaw at insiya tausul ka, ingat ta insiya tau narka. Mangkala innahu fil jannah wa huwa fin nar. Bangaon magkabtangan insiya halom sulga, maniguro siya hawiyayaon, magdaawa siya insiya halom sulga, insiya halom narka. Mahita siya makapagbaya. Simbukon kaniya. Nabihan yan. Sabab ito, bang kita maginang simpiang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, buuton na to kaniya pangayoon, in amuyin taufik daing kaniya, supaya mahinang ka to, impiag lugtuan ta. Sukaton ta kaniya. Agka nasabya ba ita kato tanyo. Iya ka na abudu wa iya ka nasta'in. Ikaw raya Allah impagtag-ipunan na mo, ikaw rin pangangayuan na mo. Sabab bukon kami magpaniguro. Hangkan na bang nato di kaingatan, inaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, nariyaak kita niyo papag-ingaton, papangasubuhon. Pas'alu ahlad dhikri in kuntum la ta'lamun. Pangasubo kamo hamanga sila makahati bang niuri kaingatan. Bukon kau amin imian magtubiya sa kaulawla, kaingatan mo na yung katan. Bihan yan. Na, laong niya, intao amuyin bang niyari kaingatan mga subo siya, amuanin tanda sintao di magpaniguro. Na intao ri magpaniguro yatay manghud, ingat kau siguro yung katanhinang ni. Siguro yung katanhinang niya, may ta. Di siya himinang bang niyari masiguro inyaon miya makadaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Na pagka ikaw yung magdaaw, hawaran mo, ikaw yung magbaya, dahil nga amin pangadyan na ito inibiyayta, na yari, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sindi ka tuan makasiguro sin susungon mo. Di na to masiguro in susungon na to. Hangkan na subay na to, tuod buuton patuhan na to, Rabbul Alamin, pangayoon, ini, in amin kata, ni karayaw kato, taniyo, hikasan ng kato, taniyo, labay ring haamin pagtunay na to, simpiang daakan kato, iban labay ring haamin paghali na to, simpiang langan kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab indo hadya ini, sa lago-lago na amal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon mimpiang daakan, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katantan, nikmat sa lago-lago. Intangkisan mo pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun saan yung pagyanon ibadat, amin minangadya ka simpiang daakan. Amin magsambahayang kau. Amin magpuasa isab kau. Sa piang daakan yung mga yaon katantan. Bukun, sampay sinliyang kauri papaggandaribahon, bang kauri maggandaribah, tumtuma na kapagtaat ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, inaka masintuhan Rabbul Alamin, way malupas. Dahil ha mga kignot kahiwal tabang miya makadaaturan, pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring ha pamayta sindiya akniya, amon yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon na yaon, ay kakapat antag isa ayat, am lahum syuraka
Falyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa, amin niya tukatan, bati niyo kajawaban. Impanga subusin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon katantan, limawe piyangadyan na to ini. Hamin di na kamo makasambong kataan laong niya. Isin pagyanon doon ha ini. Amo na yung mga tao manghihimuting pag-akama. Amo na yung mga tao maghihinang sin wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin palahilon nila in sa kaulaulain niyaon marayaw hikarayaw. Sa inyaon hikasod nila sulga. Biading kasod sulga sin wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na patarang sin diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahinang. Us pangayuan pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo saan yung pag-ianon diha mga ayat ini pangasubukatan. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan. Na aon kalaw niya Tuhan dugaing ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ini makauno makatarang kaniyo yan na pagwa sila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagwa ay mga piyagtutuhanan nila yan, piyangangahakaran nila yan. Bang sila makakaos doon han. Na tanto mayroon makakaos. Sabab tunggal da in Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya in Tuhan mapatot pagtag-ipunan mayroon dukain. At niya uno-uno na piyang hakaran mo, inyaw ni karayaw kay mo sa away piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingata, doon hawak to yan. Wayron manglangkay mo, wag ka mabahiminang. Sa sumagawa, in pakaradya yan, magbing kay mo inuno. Inggugo sin hinang mo. But beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron lumangkay mo. Man ta'allaka shay'an, wukila ilay. Unuuning taallukan sin pangatayan mo doon kau hayaon. Hirol kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hirol kay mo iban mulka. Nabang tumaallok yung pangatayan mo roon ha amoy inpiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ri mo na siya hibin. Pagtuyuan mo na siya hinangon. Natumtuma. Mahugot yung parsugpatan mo patuhan Rabbul Alamin. Di ikaw masiya-siya. In ikaw halawang pangjakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yatay manghud, amo adto yung subay batok kung sinambok pahambok din kato tanin. Nahasabab yan, subay hadya kita nangangayo, patuhan na to Rabbul Alamin. Amuin barakat, dahin kaniya. Singkatan nikmat yari halawman, yari hakato, habaran na to. Ginhawabaran na to. Nikmat sa lagu-lagu. In pangdungog na to. In pangita na to. Inaddat palangay na to. Ini katantan. Suway na to. Pangayuan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabang. Sabab di juma to. Ini bang wayroon. Ini panukuti ka to. Tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ba kaw mga kataw tayo manghuran? At sadya saan ulapay-ulapay, isa kan maka, kuhan. Di kaw tumuna. Bangaon ulapay mo. Nabang di pa ulion sin Allah subhanahu wa ta'ala in ulapay mo. Ibutang mahang kabulad niya, unbihad to na kaw. Yung mga yan, lasasaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, mayta. Bangaon ka na naman sin tao, labi-labi na bang hapana naman niya yaon wayroon na ubat, wayroon na uli, sinamin ini, ikauli sin sakit niya, misan tao wayroon, kaingatan niya pagtuhan, umaluhoy ra, pakainin aluhoy niya, umangad pataas, ibang pagana, yaonin tayo manghud, yaonin na, maas, ingkatantan ha, daig niya katantan. Sa buko na mo tuin pangannal ninyo naraig niya katan. Mahita sabab kay nga taneri makatabang yaon. Aun labi makatabang amuin piyangayuan sinini pangannal ni hawak to adto imaluhoy siya. Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabiya din nin tao ang panghati pagtuhan.
Hindi mahinang niya ibadat patuhan Rabbul Alamin ingkatan hinang amin dihil kanesin Allah Subhanahu wa taala. Piananam siya sim masakit. Maka iyan siya astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mahita siya iyan astagfirullahalazim. Sabab ada kalaong katumtuman niya nakahinang siya kasaan. Nakabing siya pa Allah Subhanahu wa taala. Bihan mga kataw tayo manghuran. Nahasabab yan, suway hadyawihan to hininangon na to, dahil waktu pa waktu. Ayaw na to, lupasunin waktu na to. Dihilan na to, parsukuan ninya walihan na to. Bukon sa diyem patambukon na to, injasad na to. Dahil ha mga nikmat, hababaw singgumi ini, nikmat ibadat, subay na to pakansuko ninya walihan na to asupaya magsibo intambok sinjasad na to iban sinya walihan na to dahon na to madtupadarat sin Allah Subhanahu wa taala. Kada subay kita daran hadya manghindua apa Tuhan Rabbul Alamin. Allahumma barik fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hdina li salihil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wasyiqaq wa su'il akhlaq wa 'amaluna minar riya' wa alsunana minal kadhib. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن محمدا